Zamzo Production YouTube channel thir tu te in zawa in chibay kan book at seo. Millennium Center Grep 102 Pilar Shed Pui Stroke Avanga Aboral Chungchânga Eptu Party Congress ṭhalai 10 Pilar Shed Pui Thavang Hawin Excise and Narcotic Changtu Minister Dr. K. Bay Chuachu Bang Tura Putin Zang Nadom na Peturle Ngaidam Dil Turin and Putbok Nimindar som panhile achan ve khan MPYCC chu New Secretariat Gate bula in hor khomin den ni som pakhat thlasari sang ni som ni panhia stroke awanga thita Pilar Shed Pui Millennium Center Grep 102 thlawang hauna hun flag dum nen an mang New Secretariat Gate a hian sarkar chuan police thanem tok tak anlo omtir bok Dota Pilar Shed Pui pu tu Excise and Narcotics Changtu Minister Dr. K. Bay Chuachu Bang Ngay Turin and Put Tu An Soy Congress ṭhalai hian Excise Minister Dr. K. Bay Chu emo a private minister tal lo chuaka an thu thluk na hriat Putin an nga ka tlaidar thum le minute som thum panga a PS lo chuakin gate kianga anin hua minister dokana in biak an du thu an soya ma se Congress ṭhalai hian thu phut an nei a hriat vek to wangin ama minister ngei lo chuak turin an phuta darkar chan ve an lo nga le tur thu an soi Congress ṭhalai President Dr. Lalmal Somha ka chuan in to khomna hian thu soin boina siam tumakal an ni lo thu a soi voina boina siam tumalo kal kan ni lo he thinara thlak tak tur tu lainat lo voina hian in ka ring lo ani Pilar Shed Pui zaumna hum him tura lo kal kan ni zang na dom na cheng nuai za kan phut saka kan hretlang vek Millennium Center thil thleng kan hrevek dan lova zu zuara pu tu Excise Minister Dr. K. Bay Chua hian ngaidam adil kan phut pathatak chu ani ama ero chu a thinlung tisak tu anei aniang ati Pilar Shed Pui hi grep uain nuai somni panhi chuang man an man saka aril ru a ha ema stroke te anei ta hiala aboral ta ani a he thina hian zang na domna voin chundar som pani ma ngeya peturin kan phut ti Excise Minister Dr. K. Bay chuan hena det ni som pani thlasari sang ni som ni pani khan le kha pe in kan phuta hei dar som pani thleng kan nga nuwa zang na domna an pek tur thu emo an pek thu emo po kan dong talawa Kaini Congress ṭhalai chuan zang na domna an pek lo chuan ma kan la zel don ani ati zang na domna hi nga tinge nuai za inti minti mai thei mihring nun na hi poisa nei na te khin rual ani lova nuai za hi zang na domnan Pilar Shed Pui chung te kan dil pui ani mai Dr. Lalmal Soma chuan ati MPYCC President chuan he thina hi politicize kan tum ani lo ama ero chu sarkarin diklo takin atia an tu le fa te khotlang point zaom taka an en le theinan kan tiani te in Pilar Shed Pui te chung kwa diklo taka pun om te chu sarkarin ngaidam dil na mai ba ka zang na domna apeturani anti thu asoi Grep oin kha Excise Force aman tu te kandem ani lo athu petu do ta pu tu te kandem ani te in kan chol mai don lo kan ramin dikna amamo kan ramin dikna achan to lo zia kan ria minister hi ron mu kan tumulo ron phut pui kan naya chu chu kan ron ngai chang mai ani moral responsibility tal point abang turani lalhi kan edict ta ema kan how tu te alu ber mumang umin mi poi kan soi mol mol ani zang na domna an pek lo chuan kan cherengang voin hi kan aite chin na mai ani MNYF le ZPM lampoin sarkar thil ti dan adiklo ti kan hriat angin he malak na hi min thlop turin kan soma cheu MPYCC President chuan asoi Dr. K. Bay Chua hian Congress ṭhalai komadu thu te alo soi ani oma in kom angai chan kan hrelowa kan thil phut ati hlotlin lo awangin malak chun zom zel ani ang ti in Congress ṭhalai President chuan asoi in to khom na program chairman lo ton liana vice president MPYCC chuan zuzuar lo zuzuara he sarkar hian apua atu le fate lo om le zel tur te po atizak ani hei hi poi kan ti a ngaidam dil ro se kan ti atibok
heti mek lai hian congress ṭhalai thu chhuah chungchânga MNYF le MNWF headquarters si halampon thu chhuah an ron lei ve nga la azek ang hian lo chiar ila Mizo National Youth Front headquarters aizol thu chhuah mi puiten kan hriat tlan angin congress sarkar liam ta khan zuzor ani a hei hian har sana tam tak siamin mi puite kan mang angin kan rum tak meu ani kha hetiang taka mi puite mang an na hria in MNYF party chuan pathian le mi pui zara sarkar na chan vele mi puite mang an na zuzor chu khapna dan MLP Act 2019 siamin hedan hian grab wain po huam telin zor khap ani bok ani mi puite that na tur le him na tura dan MLP Act 2019 ken ko konga mo phur tuber Excise and Narcotic Department chuan thei top chuin athim avar po thulovin mi puite kan lo him zok nan an fe chuak trin kan minister zom tak pu Dr. K bei chuala Excise Department te kan chungin kan thlop tlat ani social media kan huangin grab oin hi MLP Act 2019 in akhap angin pilar hriat pui zorlai po ni somni pasari thlanga sang ni somni pania manzinga khan atel ve ani vandoi thlak takin pihriat pui hi ni som pakhat thlasari sang ni somni pani khan boralin achan chin ziak na kan hudanin stroke alo nei nia hriat ani a he thina hi MNYF te chuan poi kan ti tak zeta akal santa ka chung te po kan tor puin pathianin ompui zel se ti hi kan tong trai na ani heti lai mek hian MPYCC 10 MLP Act 2019 in akhap grab wine man chungchang le he thina hi soizom tuma politics sa ham thana lo lak tum ni om taka pilar hriat pui chung te hna zawhna domna cheng nuai za le grab wine man sa pek let le an phut tamai hi makkan te in sarkar na hun rei tak lo chel to tu party ṭhalai ti atan chuan om ang lo kan ti hle hetianga sarkarin dan alek ko na konga dan phalo thil aman le he thina hi a in kung kaya MPYCC te hian an ngaya cheng noi za mi thi chung te hna pek an phut tak tak ani chuan heng zona te hi min chang turin MNYF te chuan kan phut ani pakhat na grab wine man le pilar hriat pui thina hi a inzom ani ti medical proof an nayem pani na an sarkar kal ta chunga an zor in awanga patling boral zozai te wang khan mei thai no pangtele fasha tam tak om pha in khang te hna khan zawhna dom na pek an tu mem ti hi kan zona ani Mizo National Women Front headquarters siha thu chua hi lo chiar vele ila tun naya pilar hriat pui thina chungchanga ramtana kan tho pui congress ten thil a thlak tak tia an chet dan hi apoi kan ti in mak kan ti hle ani pihriat pui thina hian keini siha district women front chuan kan tuar puin achung telal pan thlamuanin ompui zel se ti hi kan tong trai na ani kan unau congress ten pihriat pui thina zawhna dom nan cheng nuai za petura kan minister chuan vor Dr. K bei chuan hena phun an siam hi apoi kan ti hle hetiang thina hi chuan politicize lovin le ma sial lovin om theise a thangotang ram hmangai na thinlung ni lovin sarkar amwal pho theyang ber in le party ti chaknan mala lo se ram thatna tur ngai to se ti hi kan cha ani an hun laya zu an zor awanga fasha mai thai tam tak an chhuwa the kha sheve molte se zoram mi pui hian kan minister chuan vole malak nai thopin le akai za vengka turin keini siha district women front chuan zoram mi pui te kan somin kan ngen tak meu acheu pathian le kan ram tan ti tu MNF vulzel ro se district headquarters siha women front